Međunarodni institut za ukus, vodeća organizacija za ocenu sertifikacije ukusa, dodelio je nagrade za prehrambene proizvode iz čitavog sveta. Među nagrađenim proizvodima u srcu Evrope čak 5 dolazi iz Srbije. Iz Brisela izveštava Ivan Ilić. Glavni kuvari čuvenih restorana, veliki majstori odlikovani Michelinovim zvezdicama, nosioci titula najboljih somelijera probali su na slepo najraznovrsnije proizvode iz čitavog sveta. Oni koji su ostavili najjači utisak na žiri dobili su nagradu Superior Taste Award. Ova nagrada je samo vrh ledenog brega. Pre nagrade imate evaluaciju proizvoda koja je urađena veoma objektivno i ozbiljno. Kada jednom dobijete visoku ocenu i sertifikat, uviđate da je korist višestruka. Najpre ocena pomaže proizvođaču da poboljša recept ukoliko je neophodno. Kuvari i sommelijeri daju uputstva i komentare i predloge ukoliko postoji potreba. Dakle, pomaže se nastavak inovacije u proizvodnji. Drugi benefit je svakako marketinški. Znamo da potrošači očekuju kvalitet i transparentnost. Ovaj sertifikat pruža oba. Dakle, u pitanju je dobra baza za marketinšku priču zasnovanu na kvalitetu proizvoda. Tradicionalni srpski visokokvalitetni proizvodi, suve šljive, namaz od malina, hladno ceđeno ulje od semena bundeve, sirovi med sa šljivom u prahu i ajvar dobili su najpoznatiji nezavisni svetski sertifikat iz oblasti prehrambenih proizvoda široke potrošnje. Kada govorimo o hrani, govorimo o deljenju, o uživanju, lokalitetima, regionima, začinima. Ljudi treba da se okupe i uživaju u lokalnoj hrani, to je jako važno. Uživam u hrani gde god da odem, veoma malo stvari mi se ne dopadne, a najviše volim kada se okupimo oko hrane. Sa poslovne strane ovo je odlična prilika za sve proizvođače da izađu na globalno tržište. U pitanju su kvalitetni proizvodi, pa izvoz ne bi trebalo da predstavlja problem. Izvoz znači proširenje posla i povećanje prihoda. Povećanje prihoda znači potrebu za novim radnim mestima i tako i treba da bude. Predstavnici domaćih nagrađenih kompanija Agranella, Real Red Raspberry, Ecovital, Happy Honey i Strela pokušat će da materializuju nagradu osvajanjem novih tržišta. Kao i svaka nagrada, dakle, jako nam je važno, nam to daje faktički sigurnost da nastavimo dalje, jer nikad u startupu nikad nije lako. Tako da ovo će nam jednostavno značiti da ostvarimo saradnju sa ciljnim tržištima, to su tržište Zapadne Evrope i Amerike. Imamo prava 3 godine da koristimo Superior Taste Award žig na svojim proizvodima i planiramo možda za 1, 2, 3 godine da ponovo sa unapređenim proizvodom konkurišemo opet za nagradu. Želimo da proširimo internacionalno tržište i nadam se da ćemo ono pomoći za dalje razvijanje. Mislim da je to još jedna dodatna stepenica koja pokazuje kvalitet i koja će lakše potrošaču ukazati da nešto što je urađeno da stvarno ima kvalitet. USAID, projekat za konkurentnu privredu, podržao je srpske proizvođače u trci za ovu prestižnu nagradu sa hiljadama drugih proizvođača hrane i pića iz skoro 100 zemalja. Ovdje smo pokazali da osim kvalitetne sirovinske baze koje postoje u Srbiji u voću i povrću, srpske kompanije imaju potencijali i kapaciteta da naprave i proizvode visoke vrednosti. U Srbiji definitivno postoji potencijal za razvoj ovog sektora, a ovakvi proizvodi mogu da se nađu na policama maloprodajnih lanaca u svetu. Ambasada Srbije u Belgiji i misija pri Evropskoj uniji u Briselu su za dobitnike nagrada upriličili koktel. Ja verujem da će ovaj uspeh koji su oni danas ostvarili u Briselu biti svojevrsna ulaznica i za tržište Kraljevine Belgije i drugih evropskih zemalja. Hrana je nešto što je prepoznato u širom Evrope i sveta kao srpski brend. Posebno ovako kvalitetni proizvodi kakvih ovde nema na ovom tržištu sigurno će naći mesto na trpezama ovdašnjih kupaca. 5 nagrada iz Brisela ukazuju na činjenicu da sa velikom tradicijom poljoprivredne proizvodnje i odličnim geografskim položajem Srbija ima veliki potencijal da